Ошондуктан мен сени таштабайм. Мелиса айылга келип жашабайм, шаарда жашайм дейт. Же сен шаарга барасың. Же мен күйөөм менен ажырашып айылга келем. Садағаң болайын кызым. Менин төрүмдөн көрүм жагың калды. Мени жылуу ордундан козгобой эле койгулачы. Садағаң болайын. Мен баары бир шаарыңа жашайм мен. Миллиондогон киши жашап атат. Шаарда баардык үйдө ысык суусу, отуну, туалети, тиме бейишке чыкканда жашайсың. Же эмне? Жана тентип келген аялыңды кыйбай жатасың. Өмүр бою көзүңдү карап жашаган. Апамдан деле ажырадың го. Садағаң болайын кызым. Сенден аял эмессиң бе? Кичине боорукер болсоң боло. Тигил байкуш кичинекей кызы менен кайда барып жан сактайт? Шуну ойлондуңбу? Кайда барса ошол жака барсın. Кайдан тентип келсе ошол жака барсın. Бул үйдүн изи дагы. Жети дагы калбас. Ишемби күнү көчүрүп кетем. Кызым. Сөз бүттү ата. Сөз бүттү. Же сен шаарга барып жашайсың. Же мен күйөөм менен ажырашып келип айылга келем. Kızınızı alıp getelim de atmayın. Barınız. Başında ele bizim yaşı olup bitti benim bile. Eğer kızım söyleyiverir. Akıl köngül vurbayla koy. Bizim yaşağımız sopsanın ötüp jetpay mı? Bizi yaşatışmaydı. Yaşatmayanlar ayak var mı? Aygi millet. Kızınız şembe günü maşını alıp getem dep жатпай. Akıl köngül vurma. Al söyleyiverir. Söyleyiverir. Madaniyat үйün қайда жерде? Madaniyat үйі? Айылға кіре берішті оңыңжа. Madaniyat үйі демейсің бе ал деген сыртта, үйдің артында. Ешікте бе? Қойчай, айыл өспедің бе? Ай мен білем ай, ошон үчүн келгем ай шаарга. Жүрчү карача ешке чип келели.
Zerikpey oturup dur sen. Bak elin. Yürü. Sen çaydan koy. Ay şunlar oynayalım kart oyun. Dostu hazır lira sülep koysun he? Ay koçu. Sülep koçu. Sen жақсы сүйлөсүң го сүйлөй бер. Белем, сүйлөп коелу. Карачаштын бүгүнкү туулган күнү болуп калыптыр. Биздин сүйүктүүбүз азыр ушул тапта турмушуна таарынып бизден алыска кетип калган. Биздин таарынчабыз, Карачачыбыздын ден соолугу үчүн өмүрү узун болсун. Келгиле. Карачач, мен сага бир нерсе айтам. Бирок сен капа болбогун. Мен айтышым керек аны. Sen bekar kettin al жерден. İştеген işini таштадың, үйүңдү таштадың. Билбейм мен. Койчу Эмиракка. Эмне койчу, эмне койчу? Болуңуздар. Баары жакшы. Эгерде мени бирөө ошондой сүйсө, мен ага жанымды бермейм. Ооба. Эгерде мени да бирөө ушинтип сүйсө, Койгулачы кыздар. Силер эмне? Мен жүрөгүмдөгү жаратымды козгогондо келдиңер. Карачач, кандай түшүнбөйсүң? Ал сени алиги күнгө чейин сүйөт. Ал менден күндө келип адресиңди сурайт. Үй бүлөңдүн баарын тажатып бүттү. Эмне үчүн сен аны түшүнбөйсүң, аны сүйүүсүң? Карачач тап кел барып. İyi basa, mende белек бар. Карачач. Сынакай белегиз калып койдум. Туулган күнүм менен. Ай, коз. Аманат. Кимден? Бекзаттан. Карачач, мен уксам мени. Ал сени ушунчалык сүйөт. Сени күтүп жүрөт. Жок. Ал мени сүйбөйт. Карачач! Сөйтөшүлөй. Карачач, шамың барбы? Жок, эмне болду эми? Бирөө тапкырчы атай. Силер коркпой отуруп туруңлар, мен азыр таап келдим. Бол. Макул. Батыраак Тез кел. Мен Карачач. Ne oldu? Байке, светimi өчүп калды, карап бериңизчи. Bergeç Şakmır'a. Ben elektrik emesmiyim. Жүрмүшчү эми үйдө конокторум дагы бар эле. Sen uyuyor. Değil mi? İyi, sen kakike varçı. Al menden göre jakşı bilet. Bar kakike.
Vay, tarınıp kalır. Hey, buna! Ne yarımsın? Karaçaç. Emniyet sen mi? Yoğa men. Erkek tap geldim mi? Ana. Yoğa tap geldim hazır. Bol tezirek. Kızlar, kıkırbaklaçı. Oy kızlar. Şöyle. Korkutma kılıç. Karaçaç. Şırıngın var mı? Var. Ne kız? Hazır. Hazır bu üzerde. Onu da... Onu çıkarırız. Buna bu oldu. Bunu karartıp çıkaracağız. Hala. Hazır onu biraz. Hoppa. Canım. Prokurör kırkıttı buraya. Hoppa. Taşlar. Belki. Siz bilesiniz mi boşanasın tuğan gün ekenin? Karaçaç tuğan günüm bu. Geliniz de. Gelin güzel belki. Konuk bulup geldiniz. Yakar. Ötümüz bulacak belki. Çok sır bak sonra törbe. Yok. Otur. Lira gel sen. Belki şaraptan bu yerle. Koyular şaraptan koy. Bugün şu Karaçaç özüm tuğan günü kalktı. Dışarıdan geliyor. Belki svetli kol güyüzdünüz. Bir toz çilek koymuş bu. Ne diyeyim? Yündün cargı üstü içiversin. Turmuşumdun cargı içmesine çıkacak. Belki toz öyle. Son bozuldu. Genç belki. Al çevrenize. Ay Karaçaç. Belki beni tanıştırmayız mı biz? Ha. Tanışalım. Lira. Mira. Al olsa cazdı. Geçirmeniz beni. Şimdi bir şarkı attınız gibi geldi. Kaçına kayattınız belki. Çekemez. Yazdık olsa yalnızlık da var. Emin için sizi cazlık deşik belki. Бұл байке деген дайыма қолына жас көтеріп жүреді да. Қайықтан көрбеген ұқтап отырған болады. Өткенде деген Бозым ақсақалдың үйінің алдында отырған екенсіз. Ұшырасам, мұн шықпайсыз, жақын келіп қарасам, ұқтап атып тұрсыз. Күндіз ұқтасаңыз, түнкісіне не қылып болдыңыз екен? Жоқ belki. Emin için cazlı deşik sizde. Gitara var mı? Açып келмес пе? Oy belki anda öyle bir beş be. Burada yaş kesimde içine çerçüğün hazır unutup kalsam da. Ұмытпаңыз енді жас кезіңізді бір естіп қойыңыз. Çirkin ömür, çimirilip aşığabı gede gana çalkıp göңүл dayra bolup taşıganım. Çirkin ömür jomoğumay bir kayrılgan konogumay kızığına kanbayım nege bütböz sağa sobolumay. Çirkin ömür, çirkin ömür, sana ait gündü kegi barday, çurkay beri, çalıkpastан çiğip koygon çegi barday.
Çirkin ömür jomogumay, bir kayrılgan konogumay, kızığına kanbayım nege, bütbö sağa sobolmay. Çirkin ömür jomogumay, bir kayrılgan konogumay, kızığına kanbayım nege, bütbö sağa sobolmay, bütbö sağa sobolmay. Sky Industrial Group – первый в Кыргызстане завод по производству лифтового оборудования. 20 тысяч квадратных метров производственной площади, свыше 500 единиц оборудования в год. За 12-летний период накоплен большой опыт в разработке и внедрении сложнейших технических решений по монтажу и обслуживанию лифтов на различных объектах инфраструктуры. Мы обеспечим комфортным, надежным и доступным оборудованием всю Центральную Азию и страны ближнего зарубежья. Sky Industrial Group. Время подниматься. Kızlar, karagılaç. Ay bul tez bolçu. Эже, биз туура эмес кылып атабыз. Элди караңызчы. Ой, ел менен ишиң ача болчу тезирээк. Эмне эле кармалып атат.
ага окусын. Атасы өлүп калса, эмне шаарга коебу? Altınım bolam. Ben hazırım. Ben hazırım. Ben hazırım. Çok efendim. Canım. Biliyorum. Ben hazır. Ben hazır. Ama canım. Bu terörde şu bizim koro. Bir yakta bizim saray. Kele götürüyor geceni getirmesin bu. Deşik boğam dök olsun. Kuşum bir dakika. Erkek roman enginde. Eğilme lanam başın kutlu olsun. Eylanayın eylanayın. Aman sen gelgeninden eylanayın. Rast olmadı. Hakikat degen var da. Generallara gidelim. Cazı. Ben generalga gittim. Cazı. Azıcıkında çay koy, çay. Samurun kaydı. Neyden yaptın? Hazır Cenge, hazır. О, привет! Ну, молодец! Geldin mi? Как держать? Ай, откуда говорю? Vallahi test zaman. Mana bu menin uğlumdun başın uttuktagaным bolsun. Oy Bozukbe, qara. Bata tilek koy. Ha, kanamese. Amene sen gelip böyde kısıktan çıkarı olup Kuday jalgap mından arı kırsık bolbosun. Amin. Karadın mı? Gel kalma. Dayan. Sikinde. Sınav kim var mı? Çay koydum. Aya boş. Ha kalk gel. Hey. Bozuk gel. Hep gidelim al. Menin boyumda var. Emne kılabız? Emden çıkpaysın, söylebeysin be. Ayalımdı, baldarımdı kantip taştayım.
Анда мени унут. Өзүм төрө өзүм эле багып алам. Айжан. Эмне болду? Айдаганды билбегенден калдырып шалдырат эмне алдың? Отура берчи сен. Ой, эмне oldu? Ой, билбейм, карап бериңизчи. Токтоп калды өзү эле. Benzinin tükenip kalgan turbayı. Benzinin var öyle? Бар. Kuyu alıp aydıyorum. Assalamualaikum. Aleykümselam. Ата сүйінші, машина алдым. Арас. Болсын. Құдай тілегің берсін. Sonu maşın gel. Қанша қалдың я? İşiğimde kança kalgan. Жөле сұрасы болмай. Sırama. Мен отыра сұрасın. Bak Cenge. Cenge. Suyuncu. Suyuncu. Gence maçta attır. Kim? Gence buna. Genci? Yey, balekettin dalay. Ay, aylanay, nasıl kağılay, nasıl? Ay, gence maşına attır, gence bu kağılıp gitti, nasıl aylanay? Ay Gence. Olsun. Öleketin Kuday jalgasın aylanay. Ömürlü vakti ol. Dörtü olsun kağılayın. Öleketin dalayın kutlu olsun. Kutlu olsun aylanayın Kuday. Döngölöğünden gün jarkırap dursun kağılayın. Döngölöğün kılaymak yol versin Kudayım. Kuday kağılayın. Dörtü olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kuday aylanayın Kuday. Aylanıp keteyim. Sadağın getip kalayın ak yüzdü. Ak joltay maşine bolsun. Dötü koldosun balekettin dalayın. Aylanıp keteyim ay. Kakılayım Kuday. Kuday aylanıp keteyim. Bismillahirrahmanirrahim. Jaman gözden sakta. Bismillah. Bismillah. Alas. Her beladan kalas. Kakılıp keteyim Kuday. Alas. Jaman gözden sakta. Jaman tilden sakta. Alas. Kudayım koldosun. Tamam, başına olsun. Yüzüme buyruktur. Aman bol. Aman bol. Gel Şakoy gel. Oğrekinden emi.
şu balaga batan ardı verip. Kuday koldaşını, döğüttü koldaşını os deyip. Ne olup beynim aylanayın. Kanemi batandı verip koy. Şu döğütün koldap. Böyde kırsıktan sırtkarı bol. Döngülün daimini çimildip dursun. Aytkanın gelsin, aytkanın gelsin, öyle kettimde. Lağzozda yak yüzdü olsun, üge gülgüle üge. Ügerip içinden çay içip çıkıla jürgüle. Jaksınmasın, hemen. Buyursun özüne, özüne buyursun. Salavat resmen. Oo, Gölöküm. Kanday geldin. Жақсы geldin de. Күн суық болған жоқ, түшіген жоқсың ба? Мен сені көрген емесмін. Мен барым білем. Бетің жоқ екен. Шунша жыл çoğul жашап жүріп, сенің кім екеніңді білмеппін. Барын түсіндіріп берем. Мен ömür boyu seninle жашап келгем. А сен бұл емне қылғаның? Hazır. Düşündürüp bereyinki. Düşündürmeli koy. Hans tili var düşündü oldu. Geçirip koy. Men günü ölemin. Akçanı verelimde buradan aytып koymayısın. Qaysı akçanı? Qaysı akçanı? Kenjege bergen akçanı. Al akçaga degen maga maşina satıp berem demedin bile. Ha sen emden oyladın? Men eş nerseni? Sağa aytıp düşündüreyim degiçi bol böyle. Düşündürmeyle koy. Sen tuğanlarыңды ғана ойлайсың. Ömür boyu oşulарды ғана бағып келетасың. Мага bir көйлек алып бердің бе? Тоқтатшы дайым жоқ сөзімді. Емнен жетішпейді. Бары жетішпейді. Сен туғандарыңа да жардам беріп келіп байның ба? Кимесіне? Инем оқуға өтеді дедің. Жардам берген жоқпын ба? Сенің Россияға банкрот болып, құлға айланып қаларды. Жардам берген жоқпын. Сені көтті. Не қылсам да аз, дағы дейсің да тұрасың. Gençe, benim bir tuğan inim. Ağa жардам бербей қоймақ біле. Жардам бер. Sen daima öz tuğanlarыңды ғана ойлайсың. Тоқтатшы. Мен туғандарыма асылғанымды. Саға уақыт қойылған мен келесі о. Тажадым. Egen geçirip koyacağım. Ben düşünüyorum. Tuğanlarıma жардам беришим керек. Машина жерге кирсин. Мен тарынбайм. Egen geçirip koyacağım. Men makonu geçirip koyacağım. Dur içeri. Saçmalama. Geçirip koyacağım Egen.
Gördünüz mü ata? Үй жылуу. Isık suusu da, mustak suusu da var. Жана kalsa tuvaleti de үйün içinde. Ошонуңарга такыр ойналбай койдум. Көнөсүз ата. Келген иске жармай эле болбоду. Ne oldu? Жұмыс жоқ. Ешкімге керегім жоқ окшойт. Çirkin ömür, sanayt күндү теңи бардай, чуркай берет чалыкпастан, чийип койгон чеги бардай. Çirkin ömür жомогумай, bir кайрылган коногумай, кызыгыңа тойбойм неге, бүтпөс сага соболмай.